Chinsemo chia musocho sekanotunga musocho nigo yabwatirwa nkigima neskuru ya St Paul's Igonga ibononero yalikia amachibwa ya asamatema KCSE y'umwaka w'ikiri bubere na 2022 eskuru yo ya St Paul's Igonga nigo yari abana bonse university asabana bakoleta amatema yubare abana imyeyemo na 15 bato ase bonse bahitana kwende university korengana neskuru na amachibwa bagakubwatukwa nigo mwana bo mwele ko eskuru ya St Paul's Igonga atwara B plane asama temwa KCSE abwase banyara bakurikia emini ya 10.24 ekioroka ribuna nigo bakuribya nabo omwana omutangani kurwase skuru eju ojo bagakanyora chi .82 nigagokero mugoko yasokora byana kuba mutangani kuri skuru eju ya St Paul's Igonga. Asama reta nkoruku ontita Kevin Omariba, the top student Igonga St Paul's Igonga Secondary School. Nanyora A plane ya 82 points. Kwanza shukrani ya Nyasaye. Second shukrani yane isabarimu bane principal yane gaiga na achitegege kan receive ande yambwatere paka na akorira. Yento gya katato abarimu bane ndoche Mr. Josh gaiga, Mr. Mukaya, Mr. Tebe, Mr. Pascal, Mr. Kebati, Mr. Michael kakino mugoko mwandendire rero nabeiro muntu university to go join masabane yo University of Nairobi wakora medicine na grade na kile ntonta get. In fact mbato mogoka I cannot express much. The only special thing about the class year 2022, number 1 is discipline. Ekuna kile ntoto avegete mono. Number 2 is hard work. Number 3 is cooperation.